Maribor Pohorje. I za mene Lukas, moj sin. I idemo ono otvorenje. Hvala. Krenemo. Gasimo. Ajde, slijedite. Lukas inače vozi Cube u Puli. Cube Stereo 29 u dimenziji S. Malo mu je veći nego što bi trebao, ali s obzirom da Lukas brzo raste, onda u roku od kojeg mjeseca će to biti taman kako treba. Odi gore sad, nemoj tu skretat. Odi gore. Desno se drži, desno se drži. To, tu, sad prođi. Lukas mi je pobegao. Evo ga dolje. Onako ljeti. Ruki. Bravo, već da tako upumpavamo. I ove grbe se upumpavamo. Gore dolje radi cijelom kod da si na pamperu. Nemoj da gore. Onda sam gejnaš još više brzine, vidiš? Fana bridge. Predivna sekcija. Ti se sreću family flow. Pa nutra, pa van. Pa nutra. Van. To.
isto kako, bravo. To. To. To su sad već brzine koje ipak se stiže, što to nije onak već jako fino. Hop hop, nema letit ili ne treba da te ne izbaci. O. Možeš od gore, nema nikoga.